Nĩ ngatho na rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩ na atongoria gũkũ kaunti-inĩ ya Nakuru tũkĩenda kũmenya ũrĩa bũrũri ũthiĩte na kana hihi no tũrathiĩ wega kana hihi mũgithi nĩ wanjĩtie kuma nja wa reri. Na ĩmwe kwa ĩmwe ndĩ na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP gũkũ Nakuru niwe Ole Nasieku. Tuigue labda tumeona nchi katika machafuko siku za hivi majuzi katika maandamano. Tumeona pia amri ya shoot to kill kutoka kwa waziri wa interior Bwana Murkomen. Labda maoni yako kama mkazi wa Nakuru na kama kiongozi ni yapi? Asante sana. Kwa majina naitwa Simon Sangali Ole Nasieku, katibu wa chama cha DCP kaunti ya Nakuru. Mambo yanavyoendelea katika taifa la Kenya hayaendelei vizuri. Hakika serikali wakishirikiana na magenge wamekuwa kiuka sheria na haki za wanadamu. Tumeona vijana wengi wakitekwa nyara. Tumeona vijana wengi wakiuliwa. Tumeona uharibifu wa mali ambapo tunaona serikali ikishirikiana na magenge haramu wamekuwa wakifanya mambo haya. Na we Murkomen, tafadhali, hiyo sheria umetoa ya shoot to kill, mambo ambayo itakayoendelea katika taifa hata watu kuuliwa, wewe ndio utakayeweza kuchukua huo mzigo. Watu wamejua wazi ya kwamba ni biashara za Wakikuyu zilikuwa zinalengwa ili kwamba Rigathi Gachagua party leader wa DCP isemekane kwamba yeye ndiye anahusika. Na DCI, tafadhali DCI, msitumike vibaya na serikali kukandamiza party leader Rigathi Gachagua, kwa sababu sisi tulivumilia wakati wa impeachment, lakini mkijaribu kumkamata Rigathi Gachagua, Kenya haitakuwa sawa vile ambavyo mnafikiria. Reke tukorwo tukigwa kuma kuri wakiri Lawrence Karanja utwire hihi wiyathi wigie mirurungano na ndumiriri igie kuhura rithathi aria magikorwo makigariuka gatiba ya bururi ni undu hihi ugitiritwo ni gatiba kana gatiba iratwira atia? Wambere tuge ati o mundu thiini wa bururi ena kihoto kiria gikiritwo katiba-ini gia kuga ati andu no magie na mirurungano. Kwina watho utwaritwo kuria bunge urageria kukandamiza kana kuhinyiriria watho wa mirurungano. Umenye gutire watho uria munene katiba, na katiba yugaga ati watho wothe ungikorwo wi against the katiba na githungu uga ni null and void, ati watho ucio ni bure no totari kuo. Koguo ona mageria kunyihia katiba gaitu kari okuo, na andu aria mangicenjia katiba kau no akenya o enyewe na njira ya referendum. Na watho uyu urarutwo wa kuga ati mwanake kana andu moneka me hakuhi na borithi makarathwo makue moragwo. Iyo ni kindu gitagwo extrajudicial killing. Tondu mundu agikorwo na mahitia agirwo kunyitwo, atwarwo igoti-ini, athie through process, oneka na mahitia. Katiba itu ni koragwo itikitie ni heanite right ya death sentence. No ungiona andu ati ni marahatarisha uturo, kiria mundu agirwo gwika, borithi ahetwo watho wa kuratha mundu kumwika kindu gitagwo immobilization, ka kumugiria ahote guthie. Akona ena ruhiu umurathe guoko, akona guka ena indo no umurathe kuguru. No gutire watho witikiritie kindu gitagwo shoot to kill. Koguo ithuĩ ta wakiri ni ngumenereria na njira nene recommendation iyo ya mundu gwitwo Kipchumba Murkomen, tondu ni kuuraga kihoto kia mundu. Hihi we wakiri ukiona wakiri Kipchumba Murkomen aikarĩire gĩtĩ gĩa CS akiheana mwerekera urathie mugaru na gatiba o iria thomeire, ni uroya ndũmĩrĩri yo atia wita wakiri? Icio ni thoni. Wa mbere ni thoni na giconoko kuri ithuĩ ta mawakiri. Ni turaigua tuconokete muno tondu korwo ni mundu utoyi watho, na Kipchumba Murkomen to wakiri wike ni mwarimu wa watho, aturite athomithitie watho thiini wa University ya Moi. No urigwo ni watho uriku ucio arathomithagia agĩkorwo ni ekuhota kurugama. Koguo twina mawakiri tukuigua thoni. Wa kerĩ ni tugukorwo tukiandikira Law Society of Kenya niguo mundu gwitwo Kipchumba Murkomen eherio he list ya mawakiri. Nĩ ngatho ucio tiuge wakwa nĩ uge wa atongoria acio kuma gũkũ Nakuru makigeria gũthathaũra mamwe ma maũndũ marĩa magĩkoretwo magĩthiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. Na no macio ndĩrĩ namo ngũndũrĩre moro mwena wa studio. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.